Luntina say, my name and penny for, and infant feeding after 6 months. And Crano, ya boy, a home year exclusive 6 months. Edi ama omo no fo nko ahwe nka ho no owie aduane be no obede ye na complaints ne dawso e na nkra ne nidi e na sei enne solution ni nyina no wo ha mahunu mo Facebook e na Instagram dada wa hunya ma ho no bra ana call Facebook/Adom TV o like it o comment na wa share o comment wo ho ye be kan edi ama fasida e ma endpoint homeopathic hospital ye do mo se papa omo ebo ye chidom bia me etumede Nkwa Hia adwumede no bro ti yade bia obema wodunso na emu hyehyew ana nsufita afira no na yare nti ukọ endpoint a obebo ebresem ebedi ohun nsem na atro ne mum frɛ doctor e was 0244 867068 0244 867068 na ne endpoint nkasa St Thomas Eye Hospital ye do mase enne ya ye lucky ye da obi antu kwan Omo we ni problem nyina ho no won mo ko fi se wo madwuma ho te nti se won te wo mo nka bibi e koso wo wani a wa hu se nya no ma nya sa na tie no Mr. Ko St Thomas Eye Hospital na yen show wani ne ma operation bibi e omo ye ne kama am wani no anya hoden frɛ 05401 255452 05401 255452 Nani St Thomas Eye Hospital nkasa Coco Plus ena de Coco Plus fie pa na ewura fi se omo de nkra no after 6 months aduane obedie no hia se wo de Coco Plus ni bi besom nti no ene no obeti wo ho asampa de a enso omo fie mu an ye bo de ewura no enimako na ebo ye chidom ene nso de ma ho fade no Royal Couture o Instagram na da wo no wapom atade kamen e de ahyeme nti Royal Couture me da na se wo Instagram na wo ko ho a na pictures ntade bia bi e wo ho Enumere me wo miankasa me Professor Kwaku Tano Debra ewo ha Department of Nutrition and Food Sciences ewo University of Ghana ewo ahaseya prof eni ebedi prof tansi kakra na maba wanu hu se ye prof ginane na so aha ena miami nuaba Gertrude edichumwa ba ejokumwa aha kamisesan udina mo enti Gertrude ejokumwa ba onu se public health nurse ono so aba so no enumre ye mo akwaba mejoso ye da munyina se papa se na nsomaje brani ye ba bedi nkomo e se fata se yawofo abatan obi atie ye tie ni ye ye da se mame fan chance ye free prof ho bi se prof de e ba aduane no mu a oho no ye gentete ene e be so Gertrude so ai ne ono so aba public health nurse prof akwada the first 1000 days Enuane nuro hodo bay ene wo hia e wo nipaduane mu yo ohima emisa asem na bisa no ya asem a ho hia pa se wo hwe apomodin semu a abofra bia wo right se obeye abofra a obonya ho dini obanyina beye nipa titru wo wiase na se ebeba sa nefri aduane a obedi ana nnuane nura obinya efri da ni mame enyinsen no kopum da obedi mfi mbi no so saapre no ene ye kan se first 1000 days to hwa bosumi nkron ebenyinsen abofra no afi na wabaye infant efi da ebe won kopum bosumi dumi no so afi no wabaye toddler efi bosumi dumi sakopum aduonu enan miensa enan ne so saapre no ye brea ehia pa se wanya enuane pa ni ana enuane no a nkone video no mu a ensunsun su kese pa na ba da ne so ontimi nyini emeye abufra esese oye no ni particular so oye no na se hwe abufra na se omame enyinsen na wo hwe edube na be dunsian na wo se na dwene no aye brain na fiase se efomu na no bo hu se brain no a develop kakra ase aye tie bi se osa homa bi no na wo hwa sa brain no se yaka bibi se ekọ abodi bo nyansam se ase o cells no be 10,000 pe
so bedi be abosu be na twe be aduonu nan no na be 10 billion sales na den na man be sa say aduane no obinya no na edi emasa development no eba so na ndi say we nya aduane a ehu hia titu say bi say ayon a ewo aduane mu bi ade bi ehia pa wo brain development mu fe protein ni essential fatty acids eni bi ewo anwa mu I say usha ni nyina ehia na ni nyina agina aduane a maame no a say obenyin sa befra no obedi nti enu ehia pa ti say maame no bia ndie na ankoye na say maame no say bia onya anemia say ne ye kan say bia moja so tia say bia oni ayo ni bi oni anuane papa na ne moja so ate ono ntimi say nyinsan kwan ntimi nkoye esa na abafra ntimi develop yi na ne we bri so boni biaba afi owo abafra no nso a se maame no so ma no nufusuo be bosumi nsia ai dikan no enu nkwa na so de ma no maame no nso de dua ne odi no enu nyina nso wo nsanso be abafra no so ho nso se wa nya nyan papa eni a enu so betumi ama abafra no so sansanso na baso na ni so a ene yemeka mo asem kase ne saa busunsuan no achi no eko besumi dumi aduonu nan no hono no enuane obidi no a ye infant ye kase infanta se eyina infant feeding say ifi besumi ayedi kan ye woda ye won no kopum besumi dumi no so no ena befra no ye fe no infant no na saa brain no eye edibia brebie hia pa every be say window of opportunity mba bufra no fi sa na ye bo say sa nkosi ya mano abufra no say na dwin kra no entimi en develop yi enti okosko hu ade afi obohu na so onye social say otwetwe no fi nkofo nipa ho venini ye so ebe ye basa ase o mama yi dipa kese so o miss opportunity pa ese for pa ebe ni dachi adwuma yam kra mu no ebe dine prof ne wo me yahu foundation no ese eno hia se ebe hwe sabre yi kopunta mo obedi obedi bosumi dim aduonu nan no o se didie mu no solid ene mame ko Gertrude jekumwa ba public health nurse no so enchire ye we say prof asama wa sha sende na yesa kra no ebe ye amano no a oba ne nyem no mu ho nyina no o se na didie mu nyina ye na bebo ama afọ me ye nti se ma ba antenatal we kwa de nye wo field de but so oba nyem a e de na wo so ye na do ball no an ho ban ene akwada no so e ho ban me that's antenatal say me field anyway but sa oba nyem a ye kase e was odi 4-star diet eduane no ya chichem stars inti ya wo first star ya wo second star ya wo third star and ya wo fourth star inti si ya first star na ya wo carbohydrate banche brode bayre ne sa nema no ya ko second star na ya wo cereals legumes granules ne sa nema no ya ba third star ya wo fruits and vegetables and ya ba last star na and also ya wo meat fish and eggs ne sa nema no enti obi wo ho a obeka so o me de mi di fruits pa sa onyim na odi fruit a eye nanso na wo lake other 3 no enti no time bia na ye ne abatan edi nkomo se oba bia wonyima e wo se unya sa star no emu bia ba ko se ebetimi aka ho na watimi edidi ye enti obefa fruits kakra vegetables kakra obefa kabo kakra na wafa meat so kakra nti at the end of the day unya nnuane nro na e wo hia ma abofra no e wo anyensen mu no kopem se abofra no ebe ba abontia be dane infant senior prof akan nti ani awofo abatan sade me di kan de tu dwa na ne no nkomo no gina ye so papa ye ne mofra no mo afe na mo nyemo ba no so munti apoi na mo amawo no nkora ne de no eno so prof e ba bebo ye na afe maame no esen so e de ne de no aka ho prof o kasa no o kan ye se
se niema bi ankoso yie na ha nkora na adwen e ma obon ko sa de na wo ampa se infant mofra bremu no niema ankoso yie timi ma akora ni tiwu pa oh sa Ani. oh tin kura yen kan se nkora o ma bone no ye as a na foundation nye prof mitio una wo prof una wo chire Department of Nutrition and Food Science ohima ne kre se na me kai se brain no na control bibia se ne ade ode besu ade no saa mre na me ka se e kan ne so hwe a bofra ne bedi be nyinse bedi be busumi nso no na adwen no abaye te se opanyin adwen okay busumi nso ho de adwen na form awie afun awie abaye se opanyin adwen pepepe ese cells na wo no na abaye pe anyini okay nti se saa mre na nyinse se brain no antimi anfomu wi a se ni se motor development se ni wi a ne nante ene se obetimi agina ho ana obe hurihuri ni nyina no eba form enkoyi okay nti akra no uti anye kra ye kra na se oba kra no anya deformity effect bi kra betimi aba se maame no se na duan die na ankoyi ebra onyim na se abofra no ya wonu kra wotumi kra anya deformity okay nenti we no fine asase na anya yie but se bi anya me dom no na oba na niema mu yie ma me didi yie ne bi o money no funso no saa obi o ye exclusive a enti me sesa niema mu kakra we di bo ho no ma irreversible se enti me sesa ma nyi se enya siwi a esi ebi ho no ma enti me ensi yi enti na se ye hwa efi da nyinse ne baba no empokra no se eba ansa na akofofuru no se wo ye malnourished se wo nidi ye na se wo ya anemic se wo ni moja eni ade na fe eba sa no kofa nyinsen na it be the sense so ne eba pa nti me kotra Japan kakra na me yere hono fa nyinsen edikan no oko oye na Japan no se unya anemia yenkoma wo multivit ini ade ebe ma wo aduane ebe jo at hospital na afi ya fidio yes good food ebe ma wo nutrients because ana benefit say enonipra no ewo some side effects and your momo aduane momo aduane ahoro a obedidi a ebe ma wo iron status a build up and into ensisi ebe trauma ase ansana na ayo on krade na ehu ihia pa se ewo se abofra no se nifu so no no low in iron na other macronutrients se bia zinc ne selenium ne other copper ehia ma abofra development no low ewo mo okumu ndino se basa na fe na se mame no se esi o mo ni fon pe ono an status nye de dua na odi na bia nye papa nti onya ayon nya ade ni bi ebe sa no ebe koso ahabufra nti ene na ami ko geti ho na se de enwura mu nyame adom obi atimi ya exclusive ebe ba omo a intimi nye ne difference between the oye exclusive ne de onye but ya wura obi atimi ya exclusive aka aduane no akra no nyame adom o hete ne 6 months na no aduane be ne yemfa man banko ni nkruma me da se se abofra na tumi no ma do 6 months no fuso nko abra aduane nka ho abra nsuo nka ho enti from 6 months no na ye be ma na aduane be na ye de be ma na e wo se ye hwa abofra bia ansa na ye be ma wo be aduane no wo hu se me bai sen na didie esitie no fo no na ode ma no sen na osinom no akra bi wo ho a odidi 2 hours every 2 hours obi nso ho every 1 hour na come den o se sa ne mani nyina ye den yes shenin so afen so ye nipa no abofra bi wo ho a se bi o bresei na odidi bresei ondidi enti wo so hu na abofra bi anso okwan a ene bra odidi a eyema no me say me ma me say me ya abofra 6 months no omokwa ye me hye ne chisa na me huru na omudi fufu na me huru omo se ante ti aduane ni bi ma no omo de ma me ya na madi fufu bem ne wo bai me bai obi nso ho a ontimi start fufu
enti wanya busumi nsia na wie no afi na ye be ma na fie nnuane ni nyinaa bi nanso no e wo se ye start no koko nkakra nanso se ye be ma no koko a e wo se enye koko ba ko e bia mari koko nko ada bi e bia Weaning mix nko ada bi e wo se ye ma no different types or varieties of family foods na ye den ye di na bi nanso se ye ma no sa niema na bia e wo se ye hye niema bi nso e wo se ye hu se spices enka ho se abofran koko no pa ye ba no koko ye de breast milk ebeka ho ana se ye de te se other formula feeds ni bi ebefra then we dey wo kan dey na ayi ye fra wo say coco plus omo ebo ye chidom pa na coco plus nso ade ba ko ye pa na geti kan se wa ye koko no raw no ayo se anuane nuo se ayi wo mu more no ni ade no nutrient no ebi wo mu ba se wonya coco plus ni bi na wo hwie gum na de makra ni dia e mo nyine from kama fefefe eno coco plus adwuma oye no from 6 months why exclusive no 6 months na je se wo de eno asomu de ama no prof beboa ye ho ye du ho bedi e ho nkomo no so a che se be ya ene e fi na ekoi no store na ben wo no atwemi ka no akopɛ coco plus ni bi na de afra wo ba na aduane na wa na abɛfra ka se fia se wo kan yampa getting patcho yenti enti ya hwɛ sa ne ma ya wie no e wo se ye ma no fruit and vegetables anopa no wadi dia wie no e wo se aduane bi obedi bi di fruit and vegetables e ka ho e ma abofra no okay no wait me vegetables enti e bi wo ha e be blend ne wo se yetim de hye ne nsam no ye de be hye ne nsam but ne wo se ye blend esivi so e ma no e wo se ye blend na ye de ye den ye de the moment you introduce aduane no fruit nka ho vegetables nka ho ensuo enka ho ena fie nnuane ni nyina nso nye den enka ho yenye bi nsisi ho aha senia prof kan o ka say samre no e wo sa abofra no nya iron ene zinc ene other micronutrients no ye benya wo sa nnuane we nyina ye boboso yi mo ye fa aduane ba ko a e bia micronutrients ba ko pe ene ye benya afrim enti se ya fa nnuane no bebre ansoso no anhwa ye nya nutrients na wo se ye de ye nya no e de ma no enti te sane a wo ka coco plus na e bia coco plus de micronutrients se zinc ene iron ene be ka ho abeka coco na ye de be ma no ho enti ya ma ne kabo no na ye nya coco plus no na ye eno abe ye zinc ne iron ne other micronutrients no na abeboa ama bofra no enya all the micronutrients e wo se onya no na etimi aboa na meneni Nkwa Hia na Ocean Professor okasa memena ba mu sesia no aboa ye fi so no de enuane no de onimu pa ne de so aboa o wie nso o ye menu chat amame esem de akofie because me sure say it's too late say ye be di nuane nuro ahodo aboa ye nipadua no o questions no ma hu se ne abantam pa de wo se me bisa bia no mebusa e de amamo Adom TV Nkwa Hia na Ocean media fia amankwa atamako me menda bia nwumre no nson de pesa obe mo afidie no adaha na de opesa wotie wo pomden mu ye wo ankasa na wo ma no aha ene ye de ebra wo prof na opese o kan na me de bi to ewnia band so se ka se wo wie exclusive breastfeeding na nkyere se wo jai no esa o de kan ho se eno ne ntine yo hwa abofra no ni mfi no obedi na se fi ensia kop bosum ensia kopum bosum nwotwe no se ni yem no enti se bi nya wadi busumi edunsia ana aduno no nti ubaye no kakra se enti no efi ensia kopum nwotwe no se obestate aduane na se uye ne mabibri se no emi aba ne kan no se wo hwe bufa no diem na ade no wo hwe se no so num nufo no kra no na wo hu se ne obesi adidi na o starte a before one man na or allergy or the end be no unhu esa start with maybe senior or say 1 star say a brokoko now they are starting now the new food only be a good moment so di send for the on dada this say odi koko now the new food now I say onya se bia nyem ko hwie ana say bi gu no ho na wi say na or fear is dey bia na ompe American very good. And you know now what try if you do say udi man na if you do 3 days
na wa try at the fufu if you are millet and I say rice and son na start say combine yeah say na bia I say utimi steady na hu ade abufra no ompe ebo no odi man first day now because onni and so tribute na what start ya bia we just bia teaspoon ba kope na we dey start so dia na fe na o increase no gradually nti bo hwe a efi ba bosumi nsia kopum nkono no obedi kan ama no koko no nufuso no ansa na we dey aduane na o dey man no aka ho efi bosumi nkono no obo dey aduane papa no ma no na dey nufo no epi so ama enkomo na ye da papa na nso ye boofo yi o mu firi mu anya yi efi so o mu ka ho bi nti no wanya kwan e hwe ye sabre ye nkwaje nkrato ye ba nsam no ye beto aso yes ama mu nyina kwa ba Adom TV Nkwa Hia adwumedie na o hwe no so hwe manim pa mu hu no se de me sere pa de we kata manim na so midi mu de se mu hu science kakra so hu mani so pa se mo start kra de mo questions no e ba so adro aluku o se wo hwe yemfi kekos na nyame anim show we de nani je ho afia nyankopon show ni team ne da se ya aliscopi so of Kenya se ya da se papa na o se nyame hira mu team no adwuma na mo ye no my question is it safe to start weaning at 3 to 4 months? And if no, what will be the implications? Yahaya Aliscopi. Okay, getting answer my questions and I also make you free or more. You can say weaning of breast milk, dear, 3 months, dear. It is too early. Because dear, but we say Cassandra, you can't say breast milk and our micronutrients a bois abofrano. Even after say 6 months now we started feeding no cran I was still breastfeed 8 times a day plus mpachane plus aduane no enti say 3 months oko weaning off from the breast milk na bofra no enya other nutrients na ifri no fusuo num ema yet brain etimi developing na bofra no so etimi fine no Inti say 3 months there. Okay. You best say. Okay. Na implication be no ho. Eno akra no working. Mo anu ma ni kama. Kama. Bo ze de dia no yare. Aha. Akrewo na wakusa. Wakusa ne de he. Oh, abono for e kasa wakusa te so ntimi nyi. Ntimi nyi wa ba dada. Wa ba dada. Wanya say so hwe na answer 3. Inti ya Aliscopi. O question ye ye anu ama na rate for men sanse ne ba prof. O so ne ba de aduane de kana no kra na bibi ye. Woni di ba kokora. Medication be. Yo ohima enye adurasem na eso odwen hu betumi aye kwan a faso di abafra aduane se o hwe WHO ni UNICEF for guidelines bi ama se feeding as at time se one of that back ni say responsive feeding se kwan abafaso ma abafra no aduane se uchetie aduane mu abofra no wankasa se brofra bi a obetumi di atwe didi ase bia onyi bro one infant ni so a do didi ase otumi hwe na obo ano na odidi odi no ese so force no se ne kan se bi o aduane ho no ma na e bia ompe ese ohu na osesa no nti no ese obedada abofra no obekrokro no na environment na odi be aduane kra no very important yakan yes imponi table kranya colorful the bowl ni spoon no na sa yes and environment no say very clean na okasa wo hya abofra so oni dinti say bu na battery bi na amotria abofra na hwene na wo de dan dangerous no kuno enye ba entino ese hwe ni yi na we de no de enye medication enye de on try say obekrokro no say so o man no for dia ebeboa na on try dia na horo no say abofra no ibia na onya ne ope ntino obedada no pacha me answer back men so prof de no so e wo say yehu say abofra bi wo ho abe manageane back for more than 12 times obe refuse we read there for more than 12 times obe refuse enti e wo say saa de ni nyina ye de etu ye team say me manageane nya da krope e na obeje enti nkakra ene kwan a obehu say akrai samre nani age ote ba akoma na oje a o ma ote bo san ate ba akoma na waje enti but say why wadwen say matena se
me feed you brana me feed you oh no so so I can't stay my plans say work here you ma feel na so o be say chase do what chisa na so be ne yan so ya bre sa e was e basa nso e was a time na dey feed abofra na eye ma wo na eye ma abofra no nso na nkura ye wo mota ma ye ma no ono de bia wa hyper wo ko wo ba enti at a point we no so say me na be ma minute wa bre wa time na o be chase wa do na hey edio but me kai ayi bia danka me di so me nua ba ndia no so mra nua no o se ne ba bosu mi ansan di onum biom ai se o hwa bia na da djuma wo ye nti na office bia wo ne kwa ma opuso twa ndi fo no so obetimi a express ni fo no na odi amabofra no odi a chef freezer mu ya so so hospital on petre no se ne obi hia ye no na se anyi se doctor ne bekatwa se bia se bia onya infection bi wo breast no mu anti se obema abofra no fo ana wanya yare bi office be ha abofra no insa wo de ope se obi twa anifo no obra abofra no oni busumi nsia okay Nkwa Hia mesra wo sa wo question na fa mani so no manka afacha me ba de wo ha bia na me try se me de mo questions ne be ma mpanifo na afi waboa ne mo me me dofo ba ko Eva amwakwata nakopon de afi ba ko aka won fie ho ti abusuafo ni nyina so mo we show a happy birthday Sandra ansu o se yemfa emma na yen client ba konso what they say ono so ebrese me de ne de no ebetudwa na fe mamemra prof ho enkra no a omo enidie no because obi o ha de wo kan obe ni nyina so still akra no ne de sa akra no de ne yenye oba tan tete bibia oni obekọ omo chefs so bibia bi ho akra no ne de kura na ya na mpempi ni yese wo mo ye omo exclusive no omo na enidie enye no kre enye no kre enye no kre so omo ye exclusive na wudidi na ewo se e kai na se ne obesi akropra bufar ma obidi aduane no so office say onidi na hawa me say ese okohu doctor na ebia na yare bi na ewo ho no ama bufar ntia ma ontimi di no se ne kai se nyi sembre no se abufar no ne wi an etochima na anko yema na sa we bitima ensan so ntia se ntem na no so office abufar no uyemi bia na oni onum nufo no oni bibia se ode kohu doctor ebia na so mano macronutrients bi na edi beboa na se wadi busumi nsiane de se obetumi amano se enwani noni bi a ma aye afomu dada na de aka ho mano ntino so kohu doctor okay mamemra getting so ho ba ensuo de no after exclusive ni ade na why exclusive awie no 6 months no se bi enne ene ma ye exclusive akra no nya 6 months nti enne no ano ebo sen a ena mitimi ma akra no bibi ana aduan foforo bi a edi kan ensuo ne yemfa ma ne first ana sen ne yenye no fi se de mo kan it depends on how obey akra no ebi aduan mo bedi nti enne ne me last 6 months ma ye wie fe na me be introduce no me ko ne say ensuo ana se de enti enne na yemfa ne say wa wie 6 months aso enti wa sorry anopa se ne prof kan e was odi kan man breast milk okay pacha what I say I was so man breast milk to se ne all breast feeding e dada na enti enu free hwa emfa ne se koko na apesa ode mana waka koko kakra wode wo micronutrients anasa wo formula na se koko plus kakra asum enti enne na wo starting no enhwe se waka koko boma enti akra no wo be che na tena se afidi ne boma dabi enti yese akra ne gi atri mienu kra na e fa ne se wadidi pia na the light the light ba me hu om weighing card ne mutumu se pia nkasa enti sane aye ka no 6 months no o ma ne koko teka ontumi ndi enti so ofa weighing card na wo bie ma page 12 from 6 birth to 6 months e wo ho 6 months to 9 months e wo ho kwanya be fa so a wo be feedi no enti so wo kanya o se give breast milk 8 times a day and then you give 3 times a day and an adequate serving of a variety of foods enti don't expect that and then I will start na no obeche
Atere be say 5 or not 10 there because oji 2 we di pa for the whole day. For the whole day, yeah. So we be able to fruit kakra ka ho. Enti oji any vegetables kakra we blending na ka ho. Enti nkakra na ohun se aduane bi se kra e ka ho. Enti so onya breast mo kakra onya we kakra na aboa. But ya na ma me follow tempi no mo ta adwen se ene ya me start no. E wo se mi kokobo ma no odi. Ana me banku amaka no e wo so odi. Debi aduane a wundi bi da no eye den se wotena se a wobetimi adi ni nyina senia ope enti sa na wo se ye kono. Okay, happy birthday Dr. Janet Amwanima Agri ono CEO da Jagris Fertility Clinic. Yankopon hira papa mame se wo ka ho bi enti ena ye tua yenka Yankopon hira papa Dr. Janet Amwanima Agri CEO da Jagris Fertility Clinic and then so MCR yenua bema Kusi Davis Kusi and our birthday nti MCR say no anka ntimi hwe mo fie nti Yankopon hira papa na won mfie bebre enka mfie ho ema wa wodu birthday ne bia nso happy birthday enkoma prof na wo be ka bibi na me kase first day ni kra de so tibi di atriketwa ni fakra eye say what the starting no say as a three fakra no be di kra first day no and say wo hye no bebre say chinchina ase na me ni ban ka ya no say obema no de bebre say atriketwa ni fakra eye eko no na o tum tumi nti obeko say ya abofra odi bebo sumi sia kwapum sumi nwotwe no e bia 200 mils maximum and obitimi edi but as we building up kakra every day now try so be increase quantity no. Okay, once someone the breast milk no say normal you know say just say breast milk no nutrients na mu no eso ate nti na wo de bibi ka ho no. Okay, nti no sana ese ye hwe no nti so be force no adi nti na say de wo ka say afere kitwa kra no na no wadi eno na e bia wasama ne breast milk aka ho no na fruit nso wo mu na vegetables nso wo mu na the whole day no afere kitwa na you okay say nso ni bia say at the time ni say bia say na be kan na bia first time no try we see nti achire no botumi ama no sa fruit no na nyameka ni say ma yemfa yemma bufra osusa no raw vegetables akroyede say abufra odi busumi nsia kopon woche no enkunu kra na say ma no raw vegetables onua ye say onua asa na obe mashi ana say obe blend ya enna yemma abufra oni afe ewo so the food say do oni kan ye say because as we were yemma abufra oni afe no abufra oni afe no busumi di mi yemma ne wo say o mane wo na say ewo hoi ena bacteria bi etimi wo ma produce toxin bi fenum what botulinum toxin and they dis o dey show say etimi etimi ma abufra no yare bia betimi ekunu oho no wasensin na wa paradise no wasensin dino sa oko America oko Japan any nkrakase na market num na emra ho say abufra uni 1 year no yemma ne wo complications e wo hu ye de say yare no America no sa infantile botulism we are spell mama na infantile botulism infantile botulism yare no di no enu ntini yemma abufra wo na wo hwe kra American for wo bia na e clean Japan for me na yense na esi wo ye mantem hanumi na efinya de komisa botuladum toxin no serious yipa omo battery and bi itimi wo mu ase abofra di wo no agaga kotra ni sun na afia se grow na afi de yare na ba nti ye mabofra oni kranya 1 year ye ma na wo ye dwi se ewo mama na dwi no ye de tata wo mu sa enye nukre ye ma no sichiri bibre nso onfa sichiri nguna dua nimu onfa nchi nguna dua nimu na onyusu
processed foods senior okay yemnye sade no wo no se kan ha ye say ya dey say wo dey say wo di mabofra ye so abofra woni 1 year no ye money wo but from 1 year ago you dey the man no fa so be na wo so e wa akra so wo dey say as a biuka is natural source of sugar. I say sugar na woman so no more digestible. Say we say sugar na idi na more do. Nti no energy na woman very anti e be chance na digest. E won dey light nti no udi pa sisi I say glucose ni fructose no nti no udi pa sisi na body no e dey ye adwuma e dey amawo ahodere adwuma no yada se na Josephine Champon so she yada se papa pa wo sinya minhwamo na adwuma na moye no Juliana lawe wo kukuom o se ono last week topic no open answer wa ha o de achi ye a wo fa moako abasa e wo adwuma kon yada se na Emily Asante the evidence based we temperature na beto ho chezo wo hwe nya minhwawo na udi we the Grace Lina o se nice talk na Julie and so Joyce Gordon yada se Simon Mawuko abendam fateme wase na topic nani je ho nyame hia papa bon greeting so Augustine LeBron e wo say hwi asanwe so Jesse Jeffrey and so Priscilla commander wase adwuma na mo ye no nyame hia mo papa mo questions no afa mani so na odi a cheme ba mi hu a e be ye no e de amount Fasida Emma Endpoint Homeopathic Hospital. Yadoma say, Papa infections are who do hawa, or domicile Endpoint to her, ne, upon by this time, dear. A chance one year, but a draw there for the alcohol. Then the free screen and also Gusua air cost so. The one my young call for checkup. It is a what is so be said bra checkup for free sadia. Also, account who near who you be a winning pedi anymore. And the infection be brain tea, a more woman some are your problem. And I say man kwana anymore. By me money be to a problem. Intimate show don't so pet a mu pie be no. And yes, and Yamisha won't have for no more problem no ho. Why drink post so Mr. Endpoint to what? Obebo. Friend was 0244 867068 0244 867068. Sounds so St. Thomas Eye Hospital. Me almost say papa. We said ne womo boyen. And can they lockdown? You know when ni howing can you now beko? And so more medical or honor the one dance. Timestro, so when in a how dia St. Thomas Eye Hospital for Ombe Boamo Nina Hoarding Abem for 0540 125 5452 0540 125 5452. Now when they St. Thomas I didn't come Coco Plus and almost say Papa pass all more kind of one name common Coco Plus you do more cotton. We said one more day, almost from 6 months, 1 year exclusive no Coco Plus and a dear no. Tenum commodia ye dear, so what someone somewhere. Stop beer more to be Coco Plus, or qua, or so pebby, or ban of a bison in your name. You know who don't in a big more, or dear, a buono, a man of more dear. Never see a beer phone lines and all. Na a beer, one so question about Kumi and Nubia. Na o de abba. Nemo more channel. Yet I must say, young Kojan Kratway ye bar, ever twasso. Yada say so we saw our chain ye Adom TV Nkwa Hia adwumade no e na oguso a o hwe no yede nkomo bebre odo wasua de afri modie yada say comment na e ba no chese mu sua de Charles Miller aha o ye MPPBB e wo hafo gos mukrom gos o ya de wonde wa been from Nkura Brem na misha papa na penifo mesa mu makwa bebi aha si say no geti yenhwe nioma eni kwan say yede ma enkwada no say the dog prof aboba ko so me enyina ye mo hyehyɛ aha enti nema eni say yede ma nkwara no prof di kan say wo no ana ye hani no eni say yede ma mo afen so eni say yede sugar ana salt ana spices egu omagiane mi say yede sa nema no gu agiane no ma emma nkwara no omo kidney no extra duty nso omo aso nyinsa ena kidney ni so nyinsa se na ebetimi aweke eyi sa product ni na eden efri nipadue no nti bo se na ede yare ne or how be air brain kra no enti from sa early time na 6 months e kone de e be stress yemfa sugar salt spices ne sa nema na
ebe fra aduane mu afei nso ebu ho se oh me ba no na nwinu fusuo no ayesta nti me ma na cow milk nso yetimi kochi nantwie no fusuo no na ye de ma abofra no as early as that age no enti ebe so say nantwie no fusuo no saa bre ne de enye ma abofra kra obetimi anom na time dey nantwie no fusuo kra de ye de ma na ye den say ye no fusuo no eba na odidi kama na ye de no fusuo no support ya me gidi say nantwie bia woni body sa pepepe afei so soft drinks ni bi wo ho a eni say ye de ma mofra no ene some fruit juice bi say na ye kasa abofra ne hia fruits ne vegetables what's the mothers na nkasa na mame fo no ya yetena so na ye blend na ye ya ade e wo fie na yetimi de ma mofra no nanso mpempi no behu se na ya kototo canned ones ni bi wo ha abofra no bebre ni aye sugar bebre na additives na dawson e wo se basa na e the extra duty e ma kidney no inti sa pressure bedaso inti sa bre na de e wose ye duane ne ye fie aduane a etwa ye ho ahia na bi nanso sa nema ya boboso nyina no eni kan se wo mu prof mame mra wo so nti sa na o pese de bi ka okay mame fa we na nti sa na nkra na duane ye nya ne special na se de ye di na bi afi se efie bi o hono mu a spices no ne ade wo no mo pe ana sanka ebe ya nkra na de ye nhyɛ da nye o mo de special o mo nkwan ko o mo stew ko se mo de afan ne nyina ya no abo be basa wo mu nuane bi ne dia I was here, you are moody and Kwana, you know, minimum because if you are Pemako Panti acquire under training, we are there no Biana Woody, and yet, see, also, get it and so. I am the Nancy Nifusono, would be a fit air con over media. Say, and yet, no one, say, yogurt. I did be a did Nancy Nifusono after 1 year. Okay. And I'll bet me a dear ma of Frano. Okay. Now, except ye abufra na duane no say ahyehye ne de a wo fi ase no undi nkofa mpanyefo duane no bedi no bi de be ma no ese ye onu kwa ne de tine ye kan ya no na enkyene ni sugar no emfantum ndi onyi na o piki mpanyefo duane bi no se obedi ende edi hono ma se ende opiso ma odi 1 year no paso man tz ti kra na obetumi ama no about 6 months hoko you be man tz there be say modu na mo tz de mo ha o say light na fi na be semi solid say emu etu kakra koko say and say yen sup say o fi ase e ko be 8 months ko 9 months say mu pi say mu sati epi na say emu edu kra no a odi ni fuso no bi fra enu no ebeboa say ebe ye light enso no enye ensuo bi say enu so ye duane ni bia na nia ehia titupa ne ekwan a obefa so de aduane no say the safety of it hygiene out the bed aduane no say enu ni ade a ehia pa say enu ka ho ntina ye kan say exclusive breastfeeding no 6 months no say wo de fi ko ka aduane no ho a kwa no obetumi yewu diarrhea ne ade no nti say wo ye ofo aduane na say wo horo nsa neat na oru bowls ni ade oba nyina mu ase dia no benu wo di nsuohie omo ne ema ne gu nsuohie nsuo kra na pese abofra wo ma ni nsuo nka wo ma no in between meals se bia omo na dia no na edu se nso omo dia no be se 4 times a day bia if between first and second time no if you na ma no nsuo le sa onua na wo di sio na ejo asa na dia ma no eno se no kan no ni wan kan no se ma no fruit juice a mo ye obonti o mo di su afra mu di wo ankasa chimu nsuo no se oba wo hrokutuo no fine no wa sensen se oba blend ade bia se wo hro ho clean na wo sensen ansa na wa blend ana wa mashi kodu se yo botumi ade ama no na oba mashi kodu no di mfu sa ma hey o the blender betumi a blend and na oba puto se ne we do man tino enu hu nya ense edi mo mpanyefo dia ne mo bra omususa no mo omunyi after 1 year no ombetumi edi mpanyefo dia ne bia amen ko get one your time na so na so last submission engineer ye can say from 6 months e kono abofra ne hia nuane nura
no fusuo no kwa entimi emfa ma abofra no mpempi no so ne abehu ne se wo ba abofra ni nya bosome nsia na maamefo na nkasa etwa no fo no ni kwanse etwa o se me twa no fo no o me manadua na odi se enti me twa no fo no unim ope no fo no da na jo presa na no fo na kwhye be ma nanum to how enti we ye fro akra na no chese nya akra ne de bio enti ne ye se ne se from bosumi nsia ko ni nyina na abofra ne da so hia no funsuo na akopem emfie mienu ni yiye mu pa no emfie mienu ansa na yetimi ayeden etwa abofra no no fusuo okay ya da sama memra prof ho fi se yi Coco Plus America na aseme omoye eso wo ho abakosam de no wo Coco Plus mu a wo se awofo de so omoma aduane mu ya mama min ke bibi ansa na maka sa aseme se ehwe share mama Ghana Health Service ni National Demographic Survey o maye no ma won se Ghana for ye mufra no se ehwa ohamu nchemu be edunkunu omo tintin awofom chen se de se gomo ye se bia fa bibi stanting obo na abofra no wadi fie be mienu na ese ko ye be se 2 feet na bia 1.8 feet na ne so ati ebi so aye wasted ana underweight aye emianu omudi no na Ghana na enya yare bidin efe no kwashoko kwashoko ayo ensa yare no efi busumi nsia no ekobe busumi enfemienu ntemu no na se aduane akrofo de no na anhwe ni ya ebe ma sa yare no kwashoko ana marasmus ebeba ana fe yehu se bi so eni moja so te anemia sa bre no aduane omudi no e de sa ne meiba ntino ese omunya yenya protein se enam aduane ne adana se asedua se no kan stars no ibon ma asedua ana soya bean ana kusia milk ni ade sa ne menya sa protein ifa and the vegetables the fruits no yenya vitamins and minerals na iron ni adana be ma moja ne adana ba no anse na wanya sa carbohydrates no se starch aduane no a obobo pidi no eno so hunyam na nia na yehu se bit se stantin ne ade no ebeba no ibo na ni protein ne ade no enoso ana se ibo no ma na mame kompom so di bode ne kokonu sa bibi papa bi animu na ama na nyini yi na ama afi na funu adwa na sare eba afiafia na fu enian no mudi samre no ehunya pa na yehu se enuane bebre ho no ma so obetuma koto Weaning obo na nkofu bi omo ye se Tom Brown omo de bro ni asedua ani biafra na yehu se bi ma ye hwemu bi se omo fa nuane be adua sankno na ye mu hwehwemu na omo hu se sai nuane no eye de ebi ye enso no na iron se no enoso mu protein na mu no isa ana se ni quality no enye papa enti no ma abofo no yin nyi enu sadwe na yeye ya edi be ye Coco Plus se ebetumi aboa Coco Plus no be se fie be eduni na me ni ageno motofo ehia na ageno moto on be di mfie oha de no pese advert kese pa amu pese tini e pese ehunu fasode a wo de amu pese e pese ye bibia de beboa asolve nutrition problem ti de adwin ba se yenye Coco Plus supplement no se en se obi ko se ye uye aduane a eso ani bo bed na awofo na se bi omu niska na omu ntimi ntobi na mom se ye supplement na wo audi gu aduane a wo fi no mu a ebe bo ebe ye nti bo nti se bi Coco ye ihwemu bi de hu se Ghana for se bi ye Coco no na omu nti no ye di Coco no na ye ehwemu ye hu se ye de sa bibisa ye de emeso ne guma be ma Coco no aboa eche ye de try se ye de begu nkwan mu ye de begu rice water mu ye de begu stew nti Coco Plus egu bibia obu de egu bibia tea kura betumi de egu
ebetumi de gu oh sir nti udi guma nti se aborofo no bedidi a kakra bi na obedi no na we de cocoa plus sachet no egumu o de afra na o de amanadi asana se wa ame a o de bifufura aka ho ama cocoa plus ne se udi a se the WHO o ma ye hye bi se aborofo no bi a se unya 100% o daily nutrient requirements no cocoa plus no be ma o mu 50%. The nti aye nsa ne se enye no pe ne de ne obedi no obedi ade foforo eno so be mo bi aka ho se ne be ya enko dosu pi ayo na ye kan ho se obinya malaria na the blood cells no e break down e produce iron bebre e ba ne mu as e dangerous se o ma obi aduane a iron no dosu mu su bi ma na se eno so ye double nti ne ye te so yeah, 50 no. Na we are working for so dey wo mu pa na enkura anya abosumi nsia ho konkon na edie. Say yem pese e be say sa exclusive breastfeeding. Na ebi na obi antimi anko hwedi na fe dey so bo no bi ababofra no so. Nti wo di busumi nsia kono a dey say afi na wo be fi ase adi. Nuane no. Sa bra na betumi aboa ama kosi mfie sai na wo betumi an adie. Oh, if you be say abofra there, you can from infant what 3 10 years ago. It be 5 years. Say be 5 years ya udia e beboa. Okay. After 5 years say ehu nya say. Be emu ayede. Na yehu say unyi kwa say kokokra unten. Oh, breakfast in theater. But my main for me last question me do fu bia send there say yes say obema akoda black tonic at 1 year. Mujadru. Prof. Okay, say ejina. Obama edru a so say mujadru. Edru dey say doctor and the better edru ma. And you say doctor sure say ban say mujadru na. Okay. What demand here? Nemum say udidi year. Umba bufra no aduane pa o hia say mujadru. Okay. Nti ane yemfa eno no ensi ha. Nti said ya medi kan ye no we nkobo we nu say no. I was about time be a uba why we exclusive odidie ne de wo ma ne bidie na eboa nti na one cocoa plus edi ensa woso na royal kuta o medase papa pa ne obi e kan for me dress no medase se opam we de ma nyame hira mo se tine ebo ne tinko nti tina de yan so obekọ no no apam bia ma se wo kopam na juice ka na obetimi apam bia ma so atase enti yeda same point homeopathic clinic yeda say papa Dr. Duboatin no friend was 0244 86 7068 0244 86 7068 no more opomuden hu nsam enai the opposite busu immune system a Mr. Okono no omo awai na ye Nkwa Hia bi ekoye no wo baabie masturbation hu nsam enne social media say na mwede a serious a problem. Mr. Who problem sabia. Oh, na omo. Why ya che wuntumi nyai. Obetumi aboa. St. Thomas Eye Hospital for Yankopon Shiramu papa someone some boy ye and new home how most yen yare. For one more 0540 125 5452 0540 125 5452. Cocoa Plus and ne we hear Cocoa Plus wo fie. Eno de ba bi wo honti. Ubora supermarket and our store no we also pe Cocoa Plus e sachet nti aduane no ya no ahyiagum kama ne nkra no adi amo munyini bi on adwene mo amo munyini kama pa anu enwure de mpanifo ha na bema kwan ne de asie na me nhira mo se meton safre mo so mo ba ya mo ba kire ya de kofo ni agye ho papa panti adi si ha bidi afia amankwa tamaklofaseda Emma director Sarah ono ne director ye tenanso ene ne bay ne gina camera no echi Audrey ene Jennifer nso me da se na nakwa me so sa ajingo ejina sound ne chi nso echinchim na MCR for I mean sure set design PRO I mean sure na Florence nso ye makeup no enu aba Gertrude ejekumwa ba no or beautiful ladies or don buy na me sure some small boama production no akoso yada Adona Victoria se adro poku o se wusu o share o Facebook nyame Aisha Esther Bani wa ha sika ye na Lydia nyame Aisha Georgina Amoa na Ishmael Tete fe Mami Shi enso wa Halendo se Sky Abigail Safako Agent Frempong nyame Aisha na Ajeman Bafo Isaac owo Abokosu Nsuta Abokosu Asante nyame Aisha mu nyina papa ye de si ha da sanem kwa ne ahoden e wo ho a
yɛbɛsɛ hyia